Mubunge Kirimangushine wa Centurimenti netonga murugara wa Tharaka bawite rwari nibekirekana na minister wa karibu ndene Professor Kithure Kindiki na kwa ndethine cionekete miankene ya county icio icile bakiaria bwite CS Kindiki na bekirite wira nebo kuyana taito cia miunda ntere urwa muno kenda kuthira nkucanie miankene. Anthony Kathenya katumenyethia nkuluki. Nkusanio ile jionekanite kwa kagita kanene mwankano wa Tharaka na kaunti ya Meru leo jamba gukinya muthia kiri ntukujijite musemani olodithikire muthenya wa umde ubanga nitune waziri wa wikalia Professor Kithure Kindiki ukiretaga amwe abunge kumantere ino mubunge Kirimangushini wa imenti ya gategate hamwe na mubunge wa Tharaka gitonga mu rugara ukionekanaga kujiara matunda ndenda kuwa utitafauti ya Mutharaka na Mutiani na Mwigembe na Muimenti Imeru kere mari mwanya Boa mbele ndi basokeretie nkatho waziri Kindiki nontu bakubaleta amwe itwere Professor Kithure Kindiki asante sana tumwire asante sana nontu wa mantu maratwirie rukiri boa jeri ni bagwite kumana na musemani ojo wao na waziri Kindiki bakambilia harakati kuleta ngwataniro gatigatiga karibantere ino bobobole wendi boa waziri Kindiki na itumwirie na tuonerie rwaria na atugaidi bwega tuigwa tukiuga ata nontu bwa mantu amu itukwenda antu betu bakara na thiri Professor agitumira giti giake kia thirikari na twirire kana kwa mbere ndi ugu arenda kuigwa tigo tukiarie mantu ma peace mantu mathiri nterinu itwetikanirie tuuga kana tio turi ayumbe itwagiri kwariria mantu mathiri gategatika Tharaka na antu ba Centurimenti na kuku gikunthe kaingo tuwatanira tuigwa twi gintu kimwe kaingo maendeleo mathina mbere so uma batu turarikanirie tukaga tukairigi siasa na ura bantu betu barari bakwa enemies to one another nontu kuretaga kwatukana rike barabara murugara mbiria kwinja atonya kilomita imwe kigwakwa antu bako bakaningira thimo na bakauma na maiga na migwe betete kurigiria Tharaka etikenje barabara hii ndegwetu na ambeshi cia thirikari batije barabara enjo no bagetaira ku boajeri ne bagwite kumane na musemani ojo wao na waziri Kindiki bakambilia harakati kuleta ngwataniro gatigatiga karibantere ino bobobole wendi boaziri Kindiki nkusanio ja mwanka jithiritwo ikithi na mbele kwa kagita kanene sukuru ikidukagirwa na kuithwa na ona kethirwa bunge baba ne bethirite bakigwetwa kwa bandi mugusocera nkusanio ino leu baruga ite baterie no anini Kirima na murugara baruga kwa kagita kanene maendeleo kuma kithirikari nene ni makuamete na kuma na wera ne ba waziri Kindiki bwa kuleta maendeleo ntere ino kwino bataru munene ba gutigira karibantere ino ni bakugwatanira abunge baba kiuga kwa waziri Kindiki ni abele ithite thirikari kwa makuikambira kunenkanira title deeds gia karibantere ino imantu mega muno twirie no tatwirie barabara rito kurima ikiuma Imenti Central Centurimenti ikathi Tharaka ikauma Tharaka ikathi Centurimenti igikeruka gutemwa anko gwikirwogo kaingwa antu aba bagwatanira begwa bakiaria rwaria rumwe na gwithura gutie mantu makuga batikumenyana na hata kuthiete gatigati kago mantu mataito makinyirwa tabura Professor Kindiki augire ebi kathithio na mbere na njirere kwendekana na tutikwenda gwikira ciaca no ire kundeni ni aki irutho bukwagiri barabagiri kugwata title ibanenkerwe na barabangi bagetigiria babatakigwata no tutugatumira njira ya haki muno. Why should we continue fighting na thirikari ni kwenda kutuletera maendeleo? Why should you continue fighting na nandi twarwa tugiya nandi tutikua manto ja taito tutikua manto mwanka tutikua manto school tutikua manto ja rundoji to mwanka ithithwe na tengari igakinya barabara itithithitwe bontu kana kuwa batwi atocokere antu betu nkatho muno atongoria ntu kana kwatanira tababa bebere kutuke uti mwanyo Mutiania na Mwigembe uti mwanyo yo Muimenti na Mwigembe uti mwanyo Muimenti na Mutharaka uti mwanyo Mutharaka na Mutiania kana Muimbe twimve turana bangi nomwe na kaora besha no ugure Meru ikaratho kana na kiri ntukujijite Kirima na murugara baligo bakambilia mikakati ya kuleta ntu amwe ile kuthithia baraza na kurubantere ino amuna kuthithia misemani amwe ile ya kurugora miradi niritie na yauni kuma mandi na nyaruju kwanza kwambiriria ruju ngambirio tirimana na kurubakwa na antu betu bahiria siu nkiberesa ura tukuthithia na ura thirikari kwenda no antu baibo batarire ruto
batari mu Rugara batari Kindiki. Professor na tutumire atwira twitwariria antu betu wegwe mecema ni turuthe tukobane na akuru na tukobane na leaders babangi tumenye kani tukwenda kwira antu betu bakare na thiri na thirikari ni itakurubaruthira maendeleo na mantu mangi ibagwatanire ibaigwe bege gintu kimwe. Kuma muji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya.